Predstavljajte si 15-letnega fanta. Namesto, da bi sedel v šolski klopi, se je znašel sredi vojne vihre. To je bil Boško Buha. Bil je droben, tih in skromen deček, toda imel je neverjetno spretnost. Bil je izjemen partizanski bombaš. Njegova pogumnost in zavzetost sta ga kmalu naredili za legendo med soborci. Leta 1943, star komaj 17 let, je na tem mestu padel četniški zasedi. To mesto je od tega spominskega doba oddaljeno kakšen slab kilometer. A njegovo ime ni umrlo z njim. Postal je simbol otroškega poguma in predanosti svobodi. V Jugoslaviji so ga povzdignili v narodnega heroja. Njegov spomin je živel v filmih, knjigah in na Jabuški planoti, na pol poti med Prijepoljem v Srbiji in Plevljami v Črni gori. Prav tu, kjer smo sedaj, je nastal spominski kompleks posvečen najmlajšemu narodnemu heroju in vsem mladim junakom narodno-osvobodilnega boja. Kompleks so zgradili v 60 letih s prispevki pionirjev iz vseh republik. Bil je simbol skupnosti, enotnosti in hvaležnosti do mladih, ki so darovali svoje življenja za svobodo. V njem so stali bronasti kip Boška Buhe in portreti pionirskih junakov, muzejski dom s stalno razstavo ter prostori za obiske in kulturne dogodke. Jabuka je desetletja veljala za pravo pionirsko meko. Prihajale so šolske ekskurzije, tabori in mladinske, in tu so se odvijale mladinske prireditve. V 70. in 80. letih so tu vsako leto gostili tisoče otrok vseh koncev Jugoslavije. Danes pa je slika povsem drugačna. Objekti propadajo, razbita okna, porušeni zidovi in zaraščene poti pričajo o desetletjih zanemarjanja. Kompleks je sicer zaščiten kot kulturni spomenik, a za zdaj to ostaja le na papirju. A to ni samo zgodba o enem spomeniku, to je zgodba o našem odnosu do zgodovine in spomina. Čeprav Jugoslavije ni več, simbolika Boške Buhe ostaja univerzalna. Mladost, ki zna tvegati za ideale svobode in pravičnosti. Obnova Jabuke bi pomenila več kot le popravljene zidove. Bila bi priložnost, da prostor znova zaživi kot sodoben, edukativni in kulturni center, kjer bi mladi lahko spoznavali vrednote poguma, solidarnosti in miru. Ja sam mještanin ovog sela Jabuka. Mi se sada nalazimo na mjestu gdje je poginuo Boško Buha 1943. godine. On je se kretao putem od Pljevalja prema Prijepolju. I na ovom mjestu ga je sačekala grupa. Priča se da su četnici, da li su ili nisu, ja ne znam. I pripucali su na vozilo u kome se on nalazio, on je poginuo, a doktorka i vozač su ostali živi. Po pričanju seljaka koji su tada bili angažovani, trebao je da bude sahranjen ovdje gdje se mi nalazimo. Međutim, došlo je naređenje i on je posle jednog vremena, znači uopšte ovdje nije sahranjen, prenešen je u Pljevljima i tamo je sahranjen. Tu su jedni borići još. Ove boriće zasadili su pioniri osnovne škole sa Jabuke u znak sjećanja na Boška Buhu, 17 godina, 17 borića koji su evo sad već stasali u veliko drveće. Tu se sadili ovi borići u spomen Boške Buhi. Da se sjećate? Kako se ne sjećam, kolo igralo vođe. Kako se ne sjećam. Ko je igrao kolo? Kolo, omladina. A tu gore na ovom... Vođe na livadi. Na livadi. Ja pošli iz Prijepolja, ovi budžovani su zidali ovaj zid. I kako je to bilo, nije bilo zaraslo, ništa. Stotinu kafa ispekla kad se ovi birići sadili i oni kamen postavljao. 100 autobusa se vojo krenulo u sretne dane. I ono pošao. Se zapušti, a otkupljeno ovo. Ono je sramota. I otac i sestra su mu dolazili dok su bili živi. A gdje se sad nalazimo? Sada se nalazimo ispred muzeja koji je posvećen narodnom heroju Bošku Buhi. To je u Jabuci. Jabuci. Ovaj muzej imam ja na razglednici tu iz 80. godina. To je ova razglednica. Tu se vidi da je bilo to vrlo sređeno, puno
omladine, pionira iz cijele Jugoslavije. Danas je sve nekako zaraslo to. Tu sad ne dolaze ljudi iz... Ne dolaze, ne radi hotel, ne radi ni odmaralište koje je bilo posvećeno Bošku Buhi i uglavnom možda neki, da kažem, slučajni prolaznici ili neko ko zna pa navrati autobusom, ali muzej kao muzej ne radi. Dio eksponata je iz ovog muzeja povučen, posebno trofejno oružje i ostalo, i deponovan je u Prijepoljskom muzeju. A šta piše na onom panoju nešto? Sad hoću da čitam. Da, dajte, molim vas. Ako idete ovdje malo... Odavde ga bolje vidim. A odavde bolje. Tamo se vidi pano na kom mi piše: kada idu u borbu ljudi, vojska koju je država stvorila, odrasli ljudi, onda je to njihova dužnost prema svojoj otadžbini. Onda je to dug svakog građanina i rodoljuba. Ali kad bez mobilizacije, dobrovoljno, djeca od 12, 14, 15, 16 godina idu u borbu, znajući da će u njoj poginuti, onda je to više nego dug prema domovini. Onda je to nadčovječanski heroizam mladih ljudi koji žrtvuju sebe, iako još ni jesu upravo ni stupili u život, da bi buduća pokolenja bila sretna. Tito. Nalazimo se na brdu zvanom Barake, gdje je podignut spomenik Bošku Buhi. Ovdje je visina 1297 metara. Južno od nas je granica sa Crnom Gorom. Severno od nas su objekti u kojima su nekada bili smešteni brigadiri koji su radili na pruzi, izgrađivanju pruge Beograd-Bar, koje ćete posle vidjeti u kakvom su stanju. Tu su nekada postojala i 2 ski lifta koja su koristili za omladinu i pionire koji su nekada dolazili ovdje na rekreativnu nastavu. Istočno od nas nalazi se spomen dom Boško Buhi i u njegovoj blizini se nalaze spomenici ostalih narodnih heroja iz svake republike po jedan, iz neke i 2. Tu su biste narodnih heroja koje su očuvane osim jedne. Dobar dan, moje ime je Branko Jokić iz Užica. Nalazimo se ispred pionirskog odmarališta Boško Buha i malo evociramo uspomene na naše detinjstvo. Pre 50 godina smo ovdje igrali fudbal, zahvaljujući svojoj učiteljici koja nas je dovela na jednodnevnu ekskurziju. Naše uspomene i do danas došli smo da evociramo i da vidimo, nažalost, trenutno vidimo kakvo je stanje. Ja sam Aleksandar Milekić, nekih 10 godina mlađi od drugara. Nas su dovodili ovdje neke posljednje generacije ostatka Jugoslavije. Negdje 90 sam ja bio i prve, znači pred sam možda rat ili tako nešto. Ne znam da li je bio 3. ili 4. razred, znači ili 10 ili 11 godina. Ista ta priča da mi je ostala taj spomenik u nekoj veličini koju nisam mogao da zamislim tada, u stvari je moje visine možda ili malo veći, negdje oko 2,20 je spomenik. I također smo igrali tu fudbal dole na nekom igralištu i ovdje smo se taj dan igrali u parku koji je evo dole zapušten takav kakav jest. I onda smo prošli bukvalno danas to da vidimo na šta liči i sreli eto vas. Tako da to je za današnju turu to. A kako bi vi označili ovo sadašnje stanje ovdje u Jabuki, na ovom spomen području? Kakav je odnos mještana recimo do ovog spomen područja? Pa meštani imaju izuzetno pozitivan odnos prema ovom ovdje području. To ćete se i uveriti kad sve ovo obiđete, da su ove sve biste, osim jedne koji su neki vandali uništili, sačuvane, održavaju se, kao što vidite ovdje ima i cveće pored bisti i potpuno su pozitivni meštani što se tiče ovog kompleksa koji ovdje danas obilazite. Ali kad pogledamo ovaj kompleks, prozori su razbijeni, vrlo je lošem stanju. Zapušteno je sve. Pa ovaj objekat kao objekat je zapušten. Ovaj objekat je izgrađen davnih 60. godina i građen je novcem od pionira
pa do velikih firmi. Pionira iz cele Jugoslavije. Iz cele bivše Jugoslavije je dinar ovde. I on dok nisu došla ova neka nova vremena održavan, tu se nalazi oko 50 smještajnih jedinica, tako da jedan autobus može da popuni ovo odmaralište. I tako i bivalo da su dolazili autobusi tu sa pionirima, ostajali par dana, dolazili su i omladinci, odnosno učenici na rekreativnu nastavu, dolazili su sportisti iz raznoraznih krajeva Slavonije, Vojvodine, Primorja i preko zime i preko leta. Bilo je i sportista koji su ovde održavali te svoje pripreme. Danas od toga ovde nema ništa. A verovatno bi trebalo nekako da se ovo ponovno baci u život, kako da kažem. Pa meštani ovog kraja bi mnogo bili radosni ako bi bilo šta od ovoga sada počelo da funkcioniše. I oni su zato i traže raznoraznim apelima, nekim skupovima i tako dalje, ali ne mogu da kažem ko tu je zatajio. Ali verovatno mnoge instance su zatajile tu. Nadam se da će jednog dana uspeti. Pa trebalo bi. Malo je problem što je ovaj spomen kompleks proglašen kulturnim dobrom. Na papiru, a to je mnogo od nas daleko, centar tog kulturnog dobra je u Kraljevu. Oni vjerovatno, da bude malo rigorozan, ima tamo ljudi koji rade, oni ne znaju gdje je ovo. A kamoli da su došli tu i da vide ovo. Kad bi neko ovo, ko je malo odgovorniji vidio, sigurno bi drugačije se ponašali. Puno hvala na razgovoru. Hvala i vama.